من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. ताउलीमाई मती ताउलीमाई हुनर त तरक्की कुरमा बेहे वज़ारा के वज़ीर डॉक्टर इस्माइल शफी, दौलत के वज़ीरों, सिविल सर्विस कमीशन के रईस, नैब रईस, अदी मेंबरों, स्टेट अदी डेप्यूटी मिनिस्टरों, हाई कमिश्नरों नाई एम्बेसडरों, मिनिमम मुअस्ससातों के ईसवेरिंग, सिटी काउंसिल के मेयरों, दौलत के वज़ारा के परमानेंट सेक्रेटरी, रशु काउंसिल के रईसों, काउंसिल के सेक्रेटरी जनरलों, सिविल सर्विस इदारा के ईसवेरिन अदी दावत एरुइगेंग वडांति बेवी एम्मेहा बेफलुं, दुराई गातुं मिरस्मियात बल्लवमुं अदी अडवसवमुं गेंदवा एम्मेहा बेफलुं. अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. देहा 26 वनाहरुगे दिवेही सिविल सर्विस कॉन्फ्रेंस हुलूमगे रस्मियाता एम्मेहा बेफलुना मरहबा. Honorable Minister of Education, Higher Education and Skills Development, Dr. Ismail Shafii, Ministers, President, Vice President and members of the Civil Service Commission, High Commissioners and Ambassadors, State and Deputy Ministers, Heads of Independent Institutions, City Council Mayors, Permanent Secretaries, President of Island Councils, Secretary Generals of Councils, Heads of Civil Service Institutions, and all distinguished guests. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm welcome to everyone to the opening ceremony of the Maldives Civil Service Conference 2026. Future ready responsive governance, empower people, embrace agility.
enhance services mi shiyaruge macha mi conference bina kurumuge amazaki divehi civil service ki mustaqbala tayyar wefawa rayitunge beenuntaka hidume dinuma batan kurefawa harudana hingumuge nizame bina kurefawa hidumatakan hedun zamani technology ge beenun hifa ಹಲವಿಕಮಾಯಕು ಬದಲುವ ಮುಂದ ದುನಿಯಂ ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಹಿದುಮೆತ್ತ ತರ್ತೀಬ್ ಕುರೆವೇನೆ ಗೊತ್ತ ಕಾಮೆದು ಮಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾ ಮಶ್ವರ ಕುರೆವಿಕೆಂದಾಣೆ Guided by the theme Future Ready Responsive Governance, Empower People, Embrace Agility, Enhance Services, this conference aims to strengthen a resilient and future-ready Maldivian civil service. Discussions will focus on leveraging modern technology, adapting to a rapidly changing world, and enhancing public service delivery to better serve the needs of our citizens. रस्मियात फिशिगें मिदियई कीरित कुरान के बरकातुं कीरित कुरान के वादेवी अलकारी अनस बिन हसन The ceremony began with the recitation of Holy Quran by Al-Qari Anas bin Hassan. देहा सादवण हरुम फिशिगें वर कामयाब हतरु कॉन्फ्रेंस वनी बेविफा मिहा हिसाबुम फिनि वडागनवानी दिवेही सिविल सर्विस कॉन्फ्रेंस के उस के वीडियो प्रेजेंटेशन है बल्लवालवा Since 2014, 4 successful civil service conferences have been held. We will now present a video showcasing highlights of the Maldives Civil Service Conference. दिवेही सिविल सर्विस के हिंगुंग इतुरंग हरुदना को सिविल सर्विस के इदारत को फोरकोद्दे खिदमत की आवस फुरिहमा रईतुम बलागन न खिदमत कंग हिदुमा इल्मी गोतेका दिरासा को मशवरा को खियाल बदल कुर्मुगे मिंबारंग उफेदुमुगे मकसद का कोम्मे देहरुंग एंगहरु सिविल सर्विस कॉन्फ्रेंस बेवुमा कमिशन निम्मवा कॉन्फ्रेंस बाबम फेशुनु मिगुतुंग फुरतम सिविल सर्विस कॉन्फ्रेंस बेवुनी देहा सादवनाहरु එය ෆහු මි වේතුවදිය ආහාරතකුගේ තෙරේගා තෆාතුයකි තීම්තකං හතරු කොන්ෆරන්සේ බේවුණු දෙහාස් විහි වනාහරු බේවුමන් රේවුණු හතරවන සිවිල් සර්විස් කොන්ෆරන්ස් දුනිය කුර්මතිවි කොවිඩ්ගේ ආලමී වබාගේ සබබුන් එකි ෆහරුමතින් ෆස්කුරන් ජෙහුණු අදි එමෙ ෆහුන් කොන්ෆරන්ස් බේවුණි දෙහාස් සව්විස් වනාහරු ಅಡ್ಡಿಹ ಹ ಬ್ಯಾವೆರಿನ್ನಾಯಕು ಮ್ಯಾಗಂಡು ತಿನ್ ದಾಯರಾಯಿಂ ದಿಹ ಕರುದಾಹೆಂ ಹುಶಿಹಳು ಮಾಯಕು ಫುರತಮ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬೇವುನು ನಮವೆಸ್ ಎಯ ಫಹು ಕೊಮ್ಮೆ ಫಹರಕುವೆಸ್ ಬ್ಯಾವೆರಿಂಗೆ ಅದದು ಇತುರು ಕುರೆವಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಥೀಮ್ ತಕ ಸಬ್ ಥೀಮ್ ತಂ ಹರುದನಾ ಕುರೆವಿ ಹುಶಿಹಳೆ ದಿರಾಸಾ ಕರುದಾಸ್ತಕುಗೆ ಫೆಂವರು ರಂಗಳು ಕುರುಮ ಗಿಣ ಮಸಕ್ಕೆತಕೆ ಕುರುವುನು ಮಿಗುತುಂ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಗೆ ಮ್ಯಾ ತಗುರೀರು ಕಾರುಂಗೆ ತಗುರೀರು ತಕ ದಿರಾಸಾ ತಕುಂವೆಸ್ ದಿರಾಸಾ ಕರುದಾಸ್ತಂ ಹುಶಿಹಳೇನೆ ಮಗು ತನ್ನಮಸ್ ಕುರವುನು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ಗೊತುಗ ಅತೊಳು ತಕುಂ ಬ್ಯಾವರವಾ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ಅದದು ಇತುರುಕೋ ಫುರ್ಸತ್ ದೆಮುಂ ಗೆಂದೆವುನು දෙහා සව්වීස් වනාහරු බේවුණු කොන්ෆරන්ස්ක ಗಿನ ವಜಾರಾತಕೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರುನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾ ಸಿಟಿತಕೆ ಗೆಮೆಯರುಂ ಅತೊಳು ಅದಿ ರಶ ಕೌನ್ಸಿಲ್ತಕುಗೆ ರೈಸುನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲುಂ ಬ್ಯಾವೆರಿವಿ ಅದಿ ದೇಹಾ ಸವ್ವೀಸ್ ವನಾಹರು ಫುರತಮ ಫಹರ ರಶ ಕೌನ್ಸಿಲ್ತಕ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಕ ಬ್ಯಾವೆರುಮ ಫುರ್ಸತ್ತೆವಿ ಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹ ಬ್ಯಾವೆರಿಂಗ್ ಹಮೇಕಣಿ ಅತಳು ತಕುಂ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಕ ಬ್ಯಾವೆರು ಫವಾಕಂ ಉಫಲಾಯಕು ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಮಿ ಫೆಶೆ ಫಸ್ವಣ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಕಿ ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ವೆಸ್ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಬೇವುಣು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತಕಂ ಹುರೆ ಫುಳಾ ಹರುದಣ ಅದಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಗಿನ ಇದಾರಾತಕೆಂ ಹಿಮಿಣೆಹಿಂ ಬ್ಯಾವರಿನ ಫುರ್ಸತ್ತೆವಿಗೆಂ ಕುರೆದ್ದಿಯುಮ ರೇವಿಫವಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಎಂಪವರ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಎಜಿಲಿಟಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಿ ಥೀಮ್ಗೆ ದಶುಂ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಅಟ್ರೆಕೆ ಮಿಫಹರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ ಕಂಡೆಳೆ ಫವಾಣೆ ಎಟ್ರೆಕ್ ತಕಕಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೇಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ modernization and reform diversity and inclusion mentorship and coaching leadership challenges ಮಿಯಹರುಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗ ಅಶಾರ ದಿರಾಸಾಕಾರುಂಗೆ ದಿರಾಸಾಕರುದಾಹ ಹ ಮ್ಯಾತಗುರೀರು ಕಾರುಂಗೆ ತಗುರೀರು ಹುಶಿಹಳಿಗೆಂದಾಣೆ ಮೀಗೆ ತೆರೇಗ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಗೆ ಮಶೂರು ಅದಿ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಎಕೆ ಫರಾಯತಕೆಗೆ ಹುಶಿಹಳುಂತಂ ಹುಶಿಹಳಿಗೆಂದಾಣೆ ಸರುಕಾರುಗೆ ಹುರಿಹಾ ವಜಾರತಕ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ
ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಕ ಸ್ಕೂಲ್ ತಂ ಅದಿ ರಶ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತ ಶಾಮಿಲ್ವಾ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಸತಿಯಕೆ ವುರೆಂ ಗಿನ ಬ್ಯಾವೆರಿನ್ನಾಯಕು ಫೆಶಿಗೆಮ್ಮಿದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಂ ಹೆದುಮಕಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೆ ಅಜುಂ ಅದಿಮಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕ ಇಲ್ಮಿ ದಿರಾಸಾತಕುಗೆ ಅಲೇಗ ಹುಶಿಹಳೆ ಹುಶಿಹಳುಂತಕ ಕುರವೆ ಬಹುಸ್ತಕುಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾಕೋ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆ ಇದಾರಾತಕುಂ ಫೋರುಕೊದ್ದೆ ಖಿದುಮತುಗೆ ಫೆಂವರು ಕುರಿಮಕುಗ ಮತಿವೆಗೆನ್ ದಿಯುಮಕಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೆ ಅಮಾಜ್ ಅದಿ ನೆರೆಂ ಬೇಣುವಾ ಫೋನೆ ನತೀಜಾ ಅಲ್ಗೊಣ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರವ್ವಾ ಬರಕೆಲ್ಲವ್ವಾಶಿ ಆಮೀನ್ ತಿಯ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುನ್ನವ್ವೆಸ್ ಬೇಣುನ್ ತೆರಿ ಬಾಜ್ಜೆವೆರಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಕ ಮಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಾಣಕಮಂ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಂ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ದೆಂ ಕುರಿಯಂಗೊಣ್ಣಾಣಿ ದಿವೆಹಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ದೆಹಾ ಸಭ್ಯುಗೆ ಎಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಂಡ್ ನೆರೆದೆವು मिनंबर फुरिहम को देवुंगेदी सिविल सर्विस कमीशन के राइस अल-उस्ताज मोहम्मद मुज्ताज क्यारी हूं वारंगादु परिकमाय को एदें We now move to the launch of the Maldives Civil Service Conference 2026 abstract book. I respectfully invite the President of the Civil Service Commission, Al-Ustaz Mohammad Mushtaz, to officiate the launch. मेहा हिसाबुं रस्मियात के हाजिरीना मुखातब को देवुंगेदी सिविल सर्विस कमीशन के राइस अल-उस्ताज मोहम्मद मुज्ताज क्यारी हूं वारंगादु परिकमाय को एदें We now invite the President of the Civil Service Commission, Al-Ustaz Mohammad Mushtaz, to address the gathering. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مي رسمياتك عزت شرف مهمان Minister of Education, Higher Education and Skills Development Dr. Ismail Shafi सरकार के एक ही वज़ारत के इज़्ज़त वज़ीरों सिविल सर्विस कमीशन के नायब रईसा कमीशन के मेंबरों एक ही गांव तकों राज्य खंडालू वफावा हाई कमिश्नरों ना एम्बेसडरों स्टेट मिनिस्टरों ना डेप्यूटी मिनिस्टरों आदि सरकार के इस वेरिंग मी शरफ़ेरी रस्मियातंग हाजिर वडागंती बेवी एम्मेहा इज़्ज़तरिंग सिविल सर्विस कमीशन के इदारा के इस वेरिना मोज़फ़ों मती सानवी तालीम के दरीवरों मी कॉन्फ्रेंस के एम्मेहा बैवरिंग अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू राज्य का सिविल सर्विस के खिदमत वकी कानून के दशों देम फेशिता सतार आहर फुरुम फाह कुरमुन दायरो मी बावा सिविल सर्विस के फसवन कॉन्फ्रेंस के बैवरिन पूर्ण मरहबा दन्नवा हमें को दिवे ही सिविल सर्विस के खिदमत का देमिति बेवी एम्मेहा खिदमत तेरिंगे मसक्कतु के अग वजन को एम्मेहा फरातक मी फुर्सत का शुक्र दन्नवा कोम्मे गाँव में गेवस हिंगुमुगे मैं इंजीन की अदि सरकार के सियासत तंग हकीकत कंग हदादे मैं गंड वसीलत की एगव में गे सिविल सर्विस गाँव मुगे कुरियरुमा तरक्की अटका सिविल सर्विस के दौर वरब बोडु सिविल सर्विस हरुदनावे तरक्की वे गेन्नूनी गाँव मु कुरियरागेन्ने नुदाने दिवे ही सिविल सर्विस सुफेदुनी देहास अव्वना हरुगे मे महुगे एव्वन दुवहु दिवे ही सिविल सर्विस के कानून अमल कुरम फेशुमायक
e ganung dashun civil service commission ufedi civil service medunu ko rayitunak khidume foru ko dinumge bura bodu masuliyat ada kuram feshunu miyadu civil service ka himene hasateka haddi hevura gina idarage hingumge onigontan ekulowaluma magam tan ufedduma magam takuke sharutu taka masakketak kandalani civil service commission adi civil service ka himene tiris fasha havura gina civil service ke muzafunna wazifa dinuma wazifa badal kurun adi wazifa waki kuruma promotion dinum fada masakketakuga amal kurane gawadu taka usul taka mingandu tak kandala e gawadu taka usul taka mingandu tak hingani civil service commission civil service idarage hingum wazanko audit kurmayako civil service muzafunge masakkatu femwaru wazanko islah kurman alanjehe fiyawaluta duwahun duwahaddani alamu hameyako civil service muzafunge shakuwatan aduwaha e muzafunge hagguta rakkater kurmattaka kuranjehe masakketta kendineli kuramun gendeve civil service muzafuna benumwa tawlima tamrinuge fursatta rajyan berun hodadi muzafunge kuriyarumattaka gina masakketake kureyumunde divehi civil service taraggi kurumattaka komme deharun engaharu mi bawwa civil service conference kiwes civil service commissionun mi kuramunda masakatuke terega himene masakkate ade civil service conference bevumge emme bodu amazaki divehi civil service meduwerikon alugonu menge lobweti raygitunna sarukarum for kodde emmeha khidmatakuge femwaru rangaluko a usmin takaka mati harufetakaka gendiu civil service ke siyasat ilmi मैदानेगा फुरी हमें दिरासा को अलगुण में के कुरिमती का हुरी गोंचे हुंतकं अरागन्ना ने साफ मगुचाटें एकुलवालुमा गौमी फेंवरुगा खियालु बदल को मशवरा कुरवेने मैदाने गायम को दिनो राज्य के इदारी हिंगुं जमानी बदल तक फुरी हमें हेनुमा जोग्राफी गोतुन राज्य के रत्त खंडु के सरहदुम बेहिफावा गोतुन कोम में रशेगा हुन्ना सिविल सर्विस मुज़फ़की ಮಾಲೆಗೆ ಮರ್ಕಜಿ ಒಫಿಹೆಗ್ಗ ಹುಣ್ಣ ಮೂಜಫಾ ಎಫ್ಎಂ ವರೆಗ್ಗ ಎದ್ದುವೆಯ್ಯೆಗ್ಗ ಎಫ್ಎಂ ವರೆಗ್ಗೆ ವಸೀಲತ ಕಾಯಕು ಖಿದ್ಮತ್ ದೇವೇನೆ ಮೀಹಕಂ ಹೆದು ಮಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ತೆರೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಂ ಬೇಣುವಾ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಕ್ಸತ್ತಕ್ಕೆ ಎಬಹುರಿ ಫುರ್ತಮ ಕಮಕಿ ಖಿದುಮೆತ್ ದಿನುಮುಗ ಹುರಿ ಇದಾರಿ ಗೊತುನ್ ದಿಗುಲಾ ದತಿತಂ ಎಕ್ಕೊನ್ ನತ್ತಾಲು දෙවන කමකි මුවසෆුන්ගේ මෙදුග ඔන්නංචෙහෙ ගුළුම් වරුගොදකො එන් ඉදාරායකුන් අනෙන් ඉදාරායක මවලුමාතා වසිලත බදල් කුරුන් හලුවි කුරුන් තිම්මන කමකි ජමානී ටෙක්නොලොජීගේ බේනුන් හිෆෑගෙන් රැගිතුන් හිදුමෙන් හෝදුමුග මඩුකුරංචෙහෙ වගුතු මදුකුරුන් රැගිතුන් මියදු එදෙනී අවස් හිදුමතක ෆසේහ හිදුමතක අලුගොන්මන්ගේ මක්සදකී අදි අමාසකී ඒ උම්මීදුත කාමියාබ් කොද්දිනු अलगुण में मितिबी दिवेही सिविल सर्विस के आ जमाने के कुरिमगु अलगुण में के अमिल्ला एत्तकुं अलगुण में के अमिल्ला विष्णुमु बट्टं कुरुमा रयितुंगे उम्मीतका एव्वर खिदमतंग अवस्को फसेहको अदि देफु फेन्न निजामे के तेरे कंकं बट्टं कुराने गोत्तंग होदुमा अलगुण में के कुरिमगु अलगुण में अमिल्ले कंडेलुमा अतळु तेरेन्ना मालेगे एक मिनिस्ट्री तक डिपार्टमेंट तक वेरिंग दौलत के इस वेरिंग नायको ए माहो लेगाती बे गोंजहुन तक दिमाग फावा हुरस तक में दो मशवरा को ख्याल बदल को लाने फुर्सत मी कॉन्फ्रेंस के तेरे तनवस वेगें दाकमी मी कॉन्फ्रेंस के मुहिम मुकंग इतुर वेगें दाकमी दिवेही सिविल सर्विस की दौलत के फरातुं दिवेही रायितुना फोर को देवे खिदमते मिवगुतु तिरीस फसहा हवरे गिनाते देके मसक्के तेरिंग मी खिदुमे रायगितुना हमें फोर को दिनमुगा कोम्मे दुआह को हरकतेर वमुंदे अलगुण में फदा कुदी कुदी जजीरा तककुं उफेदिफावा गाउमेग्गा लिबिफावा मदु वसीले तकुगे बेनुं हिफागें रायगितुम बेनुं वा मिंवरा फेमवरा खिदुमे दिनुमकी बोडेति गोंजे हुन तकें हुरिकमे कम मिहें ओतुमायको मियदुगे मी जमानुगा जमानी टेक्नोलॉजी के बेनुं कोगें रायगितुनंग एम्मे फुरिहम खिदमते दिनुमा सिविल सर्विसुं अबदुस मसके कुरंचेहे तरग्गी के मगुगा फैहमको रायगितुंगे इहसास त देनेगने कुरिय देवेनी खिदमतुगे फेमवरु केंडी नेली तरग्गी कुरमुंगें गोस एफद कुरियरुमा तरग्गी सिविल सर्विस के खिदमत गेनवमट्टका दिवेही सिविल सर्विस के हिंगुं हरदना कुरंचेहे कमी कुडवेस शक्कें वेक्कमेन्नु
सिविल सर्विस के इंतजाम तका एकशेलिफावा निजाम त दिरासा कुरमायकु एकंक मुराजा को खिदमे फोर को दिनुमा गेन्नन जेहे बदलता दुवह गेन्नन जेहे कमी यगीनु वेस कुरन जेहे कमे मी कॉन्फ्रेंस गा मैगंडु थीम के दशुं अद दिरासा करदाहा नुवा कॉन्सेप्चुअल करदाहा दे एक्सपेरिमेंटल करदास हुशेली गेंदाने मी इल्मी दिरासा तकु के तेरेगा हिंगुं हरदना कुरमा खिदमत दे इदारा के मसक्कत के फेमवर मति कुरमा डिजिटल स्मार्ट हिंगुम के ज़माने गोत्ता बेनु कुरमा मसक्कत के रक्का तेरे माहौल गायम कुरमा हिंगुम के निज़ाम मॉडर्नाइज को रिफॉर्म कुरमा हिंगुम का दिमावा गोंचे हुंतका बेहे करदास्तंग हिमेने मी दिरासा तक लिबिगंदा मालूमात एम फुरिहम को तुगा बेनु को अलगुण मेंगे माहौल अलगुण मेंगे हालत एम एकशेन गोत्ता अलगुण मेंग देनगन्न जेहेन मियादु सिविल सर्विस के खिदमत लिबिगन्न रायगितुंगे फरातुंग एम बोडंग इवे मुंदा शकुवाय की ऑफिस तकुंदेवे खिदमत लसूमा फोन जवाब नुदिनुमा मूजुफुंगे फरवा कुडवुंगे मसला मी हुरिहा मसले की वस हल होदन जिहिफावा कंतत्ता सिविल सर्विस के खिदमत तारफुंगे कुरिम वस रईसुल जमहूरिया के ऑफिस के पब्लिक सर्विस डिवीजन मसक्कत के फेमवर बेलुम के निज़ाम गायम को मूजुफुंगे मसक्कत के फेमवर बेलुम के मसक्के कुरिय गेंगुस फवे आदि मिहार ए निज़ाम इतुरा फुरिहम कुरेवी हरुदना कुरेवी सिविल सर्विस के मूजुफुंगे मसक्कत के फेमवर बेलुम कोम में आहरक वस कुरिय गेंदेवे नमवेस हितामे की सिविल सर्विस के खिदमत आमेदु रायगितुंगे उम्मीदा एव्वरा अलगोन में न मसक्के नुकुरेवे कम मिहें ओतुमायकु मूजुफुंगे मसक्कत के फेमवर मत कुरेवेने गोत्ता अलगोन में होदंगे बजेहे एकमा मेदु दिरासा कुरंजेहे अलगोन गबूल कुरनी मी कॉन्फ्रेंस के तेरे मी मसलें हालु तके गेनोमा बिना कुरनु ख्याल तका गोत्ता के तिबे फुनु अलगोन में न गेनेस देवाने कमा मियादुगे दुनियागा तरक्की फावा गांव तक के फदां अलगोन में कोम में दिवसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेनुं हिफा एक वसीला तेलिबुम के मगु फहिफा वाबे खिदुमे तरक्की कुरुमगा टेक्नोलॉजी के बेनुं हिफा फिनमा ए खिदुमते एता गुणे का तरक्की वाने एक सबबुं हरदुवस कुडवे गेंदाने वकी रत्ते के गोतुगा उफेदिफावा अलगोन में राज्य के कोम में रशे के रायगितुन्ना सरकार फोर को देंजे है खिदमत फोर को दिनुमुगा एम बोड बेनु कुरे विधाने एचकी टेक्नोलॉजी कं कशवर सिविल सर्विस की खिदमत गावस अलगुण में बोड बदमवी टेक्नोलॉजी के बेनु हिफा खरुदास विहास मदुको आम रयतुना विहास गातुं खिदमत फोर को दिनुमा खिदमत लिबिगतुमा रयतुम फुरंजे है फोम तफुरमा मालूमात बेलेहटुमा मालूमात लिबिगतुम के कंतत सॉफ्टवेयर तका एक की ज़मानी टेक्नोलॉजी बेनु को गेम फसे हैं देवेन निज़ाम तक गायम कुरमा हम यकीनु वस मिकंत तंग अलगुण में न खुद विजनमा रयतुं एकं बलागन्नान सिविल सर्विस मुवज़्ज़फुंगे मसक्कत के माहौल हरदना कुरुमा कुरेविदान गिन कंतत के हुरिकं अलगुण वस फाहक कुरेवे अलगुण एदनी मी कॉन्फ्रेंस गा मिकंत तका मेदु मशवरा को अलगुण में सिविल सर्विस की मिहारवुरे हरदना खिदमत कं हेदु अदि सिविल सर्विस के मसक्कत के माहौल की उफेदुन तेरी रायगितुं बलागन नफदा माहौल कं हेदु दिवे ही सिविल सर्विस कॉन्फ्रेंस इफ्तिताह कुरुम के मी रस्मियात गा दिवे सिविल सर्विस के खिदमत फुलाकों इतुरा तरक्की कुरुमट्टका इज़्ज़त रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ कुरवमु गेंदवा बुरा अदि अगहुरी मसक्के तफ़ाह कोल्लंचे है आदे मोल्डिस 2.0 के मशरू तारफ कुरवा ज़मानी डिजिटल निज़ाम के दशुन रायगितुनंग अवस फसेह खिदमत के फोर को देवुमा कुरवमु गेंदवा मसक्के पुरतक की एक सबबु सिविल सर्विस के खिदमत के फेमवर एता गुणे कम मतिवे गेंदाने कमे सरकार के ऑफिस तंग ए व्यूगे कुं गुला लेवी वन स्टॉप सर्विस फोर को दिनुमा मगफहिवे गेंदाने बुरा अदि एहा में खरदु बडु मसक्कते खिदमत दिनुमुगा बेनु कुरुमुदा खरदाहा देली बेनु कुरुं वर बोडा मदुको हरदु कुड कुडवी थिमावेटं एगे फायदा लिबिगेंदाने कमे मी एमन फानुगे दुरु विष्णु फुलायकु रयगितुन्न फुरिहम खिदमते दिनुम कुरवमु गेंदवा बुरा मसक्कते एमन फानु दिवेहि राज्य के रईसुल जमहूरिया कम के मगामा हवाल वडा गन्नवीरु सिविल सर्विस के गिना मुज़फ़ुं के एम बडु ए शकवा की मुसारा हमनुमा एकशिगंवा उजूरे नुलिबुं देहास नोवना हरु के फेब्रुवरी महुगे एक फहुम फायतुवी
සතාර අහරු දූහුගේ තෙරේග මුසාරාගේ කුරි එරුමෙ නුලිබි තිබි එතන් හා සිවිල් සර්විස් මූසෆුන්ගේ මුසාරයා එලවන්ස් හමතකක ෆත්තවා e huriha muzafunge musara emanik fan wani eken november 2005 feshigen boduko debba civil service muzafunge khidmatuge femwaru rangalu kurmasha muzafunge dirulum baajveri kurma izete raisul jumhuriya eluvi waram muhimmu fiyawale duniyage iqtisadi halta medu etake kambodun taken huri miduwa swargaves muzafunge diruluma halta visnawa musaraya inayetan hamataka kafattawa ujura bodukuriru fahum dimavi ituru masalatan hallu kurevuma eman kama gulun huri idarataka kama gulun huri muassasataka eman fanu engevi engumun ingeni muzafun namedu eman fanu bahattawa oga verikama samal kankamga alugondu deke ad alugondu civil service mozafunan iltimas kollam beenumani hasada verikama ruli verikama dekolu verikama nafrat alugon menge hitutere nere eku verikama alaluma loibba ehi terikama ko wazifa ge maholuga demitibuma em muzafaka libe kurieruma kamiyabi ga baverive ebbege gotuga demitibuma shakwa maduko ekaku anekakan ehi teriwedigen emmen ekuga maseke kuruma tankolen avaha ekuga maseke kura ehem muzafaka magamuge kurierume nuwata ehem ves kamiyabiye libidane timaya faharuga tankole lahun efada fursatuta tanavas vedane lasumen asdane e laswa lasumuge sababun mayusve miha ekaniverive masaketaka farwa kudawa gwen nuve ituru hivvarayaku gadala masekke koffinama kamiyabige duwas ma gina duhennuwe annana maybe not today maybe not tomorrow but someday you will see that this was all part of a bigger plan. Consider this: if you plant a seed you cannot expect a blooming flower overnight. It requires daily watering, sunlight and care. Similarly, our dreams require continuous daily effort. Every small step counts. Whatever it is, studying an extra hours, practicing a new skill, or staying dedicated to your craft. Then alwan dannawalangoti abaduwas masake kuravashe ehem mihunna rangalu kame heoniyatuga koddeveto eggotakavves ballawana kamenne ekamun timaya shukurelli beto nuwata echelli beto heo hitun ekan kodde vijanama ekan kodde mihage munu matin amilla nafsa e faluwa hinitummun adi elibide hinhama jehumun ekamoge age gotuga fudene ekaku anakaka gadaru kuruma loibba alaluma masake kurevij alaluma yaku masake kurevijanama tanun fituna verikam filagen dane ei yagin kame alugonu midannawadi demme kolgonu midannawadi e kan tibe fulun kuravam vigoy den alugonu midannawadi mashhur lemveria al marhum beyyahuttu mika miharu hingamunda gotu gemacha bina koffawa lemegge tankole hituge gadarennuwa loibaki fituna verikamuge alifanaki karune uninuwa higgowa lafiye harwadun duniye feshuni suren onna hangurame sababu to den qur'ane ka bahu sennete abadu abadan migetta duniye dakkaye ade tedu verikamen aluge fushuganeti ademi ufedumuge aslakun bawaye now I would now like to address our distinguished representatives from high commissions, embassies, international organizations, and development partners. On behalf of the Civil Service Commission, I extend our sincere appreciation for your continued support to the Maldivian public service. We are very grateful for your presence today. Your partnership has been instrumental in strengthening our civil service. It has supported the development of the skills, knowledge, and leadership of our people.
We greatly value the training programs, knowledge exchange, technical assistance, and professional development opportunities you continue to provide. These contributions have significantly strengthened the capacity of our public officers. They have also played an important role in improving the quality of public service delivery to our citizens. We would also like to extend our appreciation to our international speakers and presenters for joining us at this conference. We thank you for sharing your expertise and experiences with us as we move towards a more future-ready, efficient, and responsive public service. Your continued support remains highly important. We look forward to further strengthening our partnership with each and every one of you. We thank you for your cooperation, friendship, and unwavering commitment to the development of the Maldives. Aluganuge wahakolu mihai sabu nimmalan gastu kurang. Wahakolu nimmalumge kuring mi conference ga miha furihama kamaya ko kamiyabu conference ka hedumatta civil service commission ge member unna commission ge muwazzafun koddewa fawa bura masakata shukur dannawa civil service ke taraggiyata ka kurawamu gendawa kuramu migenda masakatuga ti emmeha befulun devwamu gendawa ebbaru levuma ehiteri kamattaka ti emmeha farataka shukur dannawa mi conference kamyab kamayaku bevigen midani ginaguna faratakege ehiteri kama ebbaru lun libigen migotun mi conference sponsor kurevi sarukaruge kumfunitaka ekiki geggotun ehiteri vedevvi amilla kumfunitaka amilla fardunna khas shukur dannawa mi conference intizam kon hingumuga civil service commission ge emmeha muwazzafun kurevi muhimu masakata adivase faharu shukur dannawa commission ge idara ge sverina emmeha lobveti muwazzafunna asari baha sabas raddu kuran alugandu edeni adi alugandu ge duwa ki mi conference ki kamyab furihama conference ka vegendiun Allah subhanahu wa ta'ala alugandu menna rangalu heo magu dakkawa alugandu menge masakatuga barakah levun ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. शुक्रिया कमीशन के रईस. Thank you, President of the Commission. कोरिया देंग और नानी सिविल सर्विस स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान इफ्तिताह करूं. मी नंबर फुरे हम खुद देवो मंगेदी शरफिन मेहमान ताउलेमाई मती ताउलेमाई हुनरता तरगी कुरमा बहे वज़ारा के वज़ीर डॉक्टर इस्मा शफीउ के आरिहुम वारंग अदब रकमाय को एदें. Next on the agenda is the inauguration of the Civil Service Strategic Action Plan from 2026 to 2030. I now respectfully invite the chief guest of this ceremony, Honorable Minister of Education, Higher Education and Skills Development, Dr. Ismail Shafiu, to do the honors. ದಿವಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆದುವೆರಿಕೊ ಸರಕಾರು ರೈತುನ ಫೋರ್ಕೊದ್ದೆ ಖಿದ್ಮತ್ತಕಿ ರೈತು ಬಲಾಗನ ಫದ ಫೆಂವರಂಗಳು ಜಮಾನಿ ಖಿದ್ಮತಕ ಹೆದುಮಟ್ಟಕ ದಿವಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಫೆದಿ ಫಾಯ್ತುವೆ ಅಶಾರ ತೆರೆಗ ಕೊಮಿಷನು ಗಿನ ಮಸಕತ್ತಕ ಬನಿ ಕುರೆಫಾ දෙමෙට්ටෙන හිදුමත්තක ඉදිරිමට්ටක මුවස්සෆුගේ හිදුමතුගේ ෆෙම්බර් වසන් කුරාන මින්ගන්නේ කණ්ඩේලි දෙහස් 12 වනහරු මුවස්සෆුගේ හිදුමතුගේ ෆෙම්බර් වසන් කුරුගේ මසික්කේ කුරේ ගෙද්දුම ෆැෂනු ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೆದುವೆರಿಕೋ ಸಿಎಸ್ವಿ ಉಗಾಗೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಂಕೊಳುತಕ ದಿಹಸ್ 13 ವನಹರು ಫುಳಾ ಕುರವನು ಮುವಸ್ಸಫುಗೆ ಸುರೂಕಾ ಇದಾರತಗೆ ಹಿಂಗುಂ ಕಂಡಳೆಯವಕಿ ಹಮತಕೆಗೆ ಮತಿನ್ ಗೆದ್ದು ಮಟ್ಟಕ ದಿಹಸ್ 7 ವನಹರು ದಿವೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಗವಾಯದ್ ಮುರಾಜಾ ಕುರವನು
CSVUಗ ಇತುರ ತರಗಿ ಕುರೆವಿ ಮಿಹರು ಬೇಣು ಕುರಮುಂದ CSVUಗ 2.0 ದಿಹಸ್ ಫನರ್ ವನಹರು ಅಮಲ್ ಕುರ ಫೆಶುನು ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಲೆಕುಲವಾಲ ಮುಜಫುಗೆ ಹಿದುಮತುಗೆ ಫೆಂಬರು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಬ್ಬೆಲೆನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಜಾಮೆ ದಿಹಸ್ 21 ವನಹರು ಕಾಯಂ ಕುರಗುನು ದಿಹಸ್ 22 ವನಹರು ಇಫ್ತಿತಾಹ ಕುರವಿಗಿಂದಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಶ್ರೂಗೆ ತೆರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಜಫುಗೆ ಹಿದುಮತುಗೆ ಫೆಂಬರ್ ಬೆಗುಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಜಾಮ್ ಇತುರ ಹರದನಾ ಕುರುಮಾಯಕು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಿಜಾಮ್ ದಿಹಸ್ 23 ವನಹರು ತಾರಫ್ ಕುರಗುನು एके नवंबर 2015 ಗೆ ನಿಯಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಮಕಾಮ್ತಗೆ ಫನ್ನಿ ಓನಿಗೊಂಡತ ಎಕುಲವಾಲ ಮುಜಫುಗೆ ಮುಸಾರಾ ಇನಾಯತ ಎಹಮ ಕುರೆವಿ ಉಜೂರ ಹೆವ್ ಬದಲ್ತಗೆ ಬನಿಗೆ ನೆಫಾ ಆದಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಇದಾರತ ಕುದ್ದೆ ಮುಂದ ಹಿದುಮತಗೆ ಫೆಂಬರ್ ಇತುರ ರಂಗಳ ಕುರುಮ ಕುರೆವಿದಾನ ಕಂತತ್ತ ದೆನಗತ ಮಶಾ ಹಿದುಮತ್ತ ಕಾಮೆದ ಎಹಿದುಮ ಹೋದ ಫರಾತು ದೆಕೆ ಗೊ ದೆನಗತ ಮಟ್ಟಕ ದೇಹ ಸರ್ವಿಸ್ ವನಹರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಎಕುಲವಾಲ ಇದಾರತ ಗಬೇನು ಕುರ ಬನಿ ಫೆಶಫಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಹಿದುಮತ್ತ ಕಾಮೆದ ಹುರಿ ಕಂಬೊಡುವಂತಕ ಶಕುವಾತ ಫಸಿಯ ಕಮಾಯಕು ಕಮಿಷನ್ ಶಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಇದಾರತಕ ಹುಷೆಹಳೆನ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹವಾಜೆಸು ಮಟ್ಟಕ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಜಾಮೆ ತಾರಫ್ ಕೊ ದಿಹಾಸ್ ಫನ್ಸವಿಸ್ ವನಹರು ಬೇಣು ಕುರಂ ಫೆಶನು ಮಿಯದು ಇಫ್ತಿತಾಹ ಕುರೆವಿಗೆ ಮಿದನಿ ಕುರೆಂವೆ ಫಸ್ ಸಹರು ದಿವೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಕುರಿಮಕ್ ಬಟ್ಟಂ ಕುರೆವಿಗೆ ದಾಣೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಅಮಾಜಾ ತಸವರ್ ಬಯಾನ್ ಕುರಿಫಾವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಿ ಪ್ಲೇನ್ ಎಕುಲವಾಲೆ ಫವನಿ ಕಮಾಗುಳೆಗಿನ ಫರಾತಗಿಗೆ ಹಿಯಾಲ ಮಶ್ವರಾಯಕು ಸರಕಾರುಗೆ ಸಿಯಾಸತ್ತಕ ವಾದುತ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ್ಮ ಮಕುಫೈವೆಗೆ ದಾಣೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕುಲವಾಲ ಫವನಿ ಮ್ಯಾಗನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಗೆ ತೆರೆ ದುನಿಯಾಗೆ ಫೆಂಬರುಗ ಬಲಗನೆ ಹಿದುಮತ್ತಕ್ಕೆ ದಿವೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂದಿನುಷಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹಿಂಗುಂ ಹರದನಾಕು ಜಮಾನಿ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಕುರೆಗೆಂದಾನೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಮಸಕತ್ ಮಾಹೋಲುಗ ದಿವೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಜಫುಂಗೆ ದುಳಹೆವ್ಕಮ ರಕ್ಕಾ ತೆರಕನ್ನೆಗೆ ಹಟ್ಟು ಮಶಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಜಫುನ್ನಕಿ ಮಸಕ್ಕತ ಗಾಬಲ್ ಮುಜಫುಗೆ ಗೊತುಗ ಹೆದುಮಶಾ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬ್ಯಾಬರು ಒನ್ನ ಹಮಹಮಕಂ ಗಾಯಂ ಕುರೆಫಾವಾ ಹಿದುಮತ್ತಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿರು ಮಟ್ಟಕ ಕುರೆಂಗೊಯ್ ಫಸ್ ಸಹರು ತೆರೆಗ ಕುರ್ಮ ಖಂಡಾಳಾಫಾವಾ ಕಂತತ್ತ ಮಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗ ಹಿಮನಾಫಾವೆ ಮಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಕಿ ದಿವೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಕುರಿಮಗು ಜಾಲಾ ಕೊದ್ದೇನೆ ಕುರಿಯದ್ದಾನೆ ಮಗುದಕ್ಕುವಾದೇನೆ 6 ಕಾಟಿಯಕ ಬೆಗಿನ್ ದಿಯುಮಕಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ತಸವ್ವುರ್ ಮಿ ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ಸಬಬುನ್ ದಿವೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತುರು ಕುರಿಯರುಮ ಫಾಗತಿ ಕಂದೆವ್ವಾಶಿ ಆಮೀನ್ මෙහා හිසාබුන් කුරියද්දානි මෙහා හිසාබුන් කුරියද්දානි ඉෆ්තිතාහු කුරවණු ෆස් සහරුගේ ස්ට්‍රැටජික් ඇක්ෂන් ප්ලෑන් ගේ ෆස් ශරෆර් මෙහමාන හදියා කොදෙවුම් ෆයින් හදියා කොදෙවුමටක සිවිල් සර්විස් කමිෂන් ගේ රයිස් අල්-උස්තාස් මොහම්මද් මුජ්තාස් ගේ අරිහුන් වරන් අද පරිකමායක එදින් We will now move to another important segment of today's agenda to present the Civil Service Commission's Strategic Action Plan from 2026 to 2030 to our chief guest. I would like to respectfully invite the President of the Civil Service Commission, Al-Ustaz Muhammad Mujtaz, to do the honors. शुक्रिया कमिशन के रईस Thank you, President of the Commission. एजेंडा का दिन कुरिया दानी दिवेही सिविल सर्विस कॉन्फ्रेंस देहा 26 इफ्तिताह करूं मी नंबर फुरी हमको देवो मंगेदी शरफर मेहमान डॉक्टर इस्मा शफीउ गारिहूं वरंग अदबर कमाए को एदें Next on the agenda is the official inauguration of the Maldives Civil Service Conference 2026. I respectfully invite our chief guest, Honorable Dr. Ismail Shafiu, to do the honors. शुक्रिया शरफर मेहमान Thank you, Chief Guest. मिहा हिसाबुन कुरेंगोती मी रस्मियातुगे शरफर मेहमान तौलीमाय मती तौलीमाय हुनर तरगी कुरमा बेहे वज़ारा के वज़ीर डॉक्टर इस्मा शफीउ के वाहक फुल देखेवुं मी रस्मियात के बैवरी ना मुहातब कुरवा वाहक फुल देखेवुमा शरफर मेहमान गारी हूं वरंग इख्तिरामाय को दरनवं
We now move to the address by the Chief Guest, Honorable Minister of Education, Higher Education and Skills Development, Dr. Ismail Shafiu. I respectfully invite the Minister to address the participants of this ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Cabinet ge wazirum, Civil Service Commission ge rais, adi commission ge naib rais, commission ge memberum, devehi rajye ge beru ge embassy taka missions takuge ambassador unnai adi e befunnak masake kurawa diplomatic team takuge befulum Rashu Council adi dawlatuge wuzara takuge permanent secretary nai is zimmadar wearing adi dive civil service conference ge me aharuge emmeha baveri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shakkenne civil service commission ge rais ge wahaka fuluga wara furiham yen ali alwala wafi mi conference ge hagigi beenu maqsad algon me miharu amalu kuramu mida gaanun asasi ekulawaluma guligen divehi civil service ufedi miha hisaba miya a iruga civil service medveriko hagigatuga ves dawlatuge wuzarata hingamum midani komme sarukare ekam ga viesme sarukarun rajatunna forukodde hidumetta forukoddinumuge ma injinaki divehi civil service ge muwazzafunge masakatun hagigatuga sarukarun rajitunna reya duwalu demum mida hidumai medunu kendi rajitun hingam jihe fada minwaraka kuriya midani mi fursatuga agun fahakollam beenuwa emme muhimmu en nukutayaki gaayganaka daimi muwazzafunge gotuga tiris dehas fasateka adi agun gabul kurani commission ge rais ge wahak puluga tiris fashas warka muwazzafun contract staff unna ekuga divehi civil service ge mihar masake kuramuge wadiye abadi ge komme fanara mihaka civil servant ge bahuri nisbatum bala iruga agun dannawala hiwani divehi komme rajyitaka divehi rajye ge ole komme mihaka bidesi imbes himene gota fanara mihaka civil servant hurumaki ei wara bodu adede miya ekuga pembar rangol hidumate dinumuga sarukaruge faratun kura masake ves civil service commission ge rais ali alu wala wa muwazzafun kura heda alugonumen divehi dawlatuge budgetun divehi sarukaruge budgetun muwazzafun mikura hediya bala iruga gaayganaka mi aharu fanara waraka billion ha rufiya heda kuruwo midani sarukaruge faratun rajitunna kura hidumatuge fembaru matikuruma muwazzafunna kura hedaya muwazzafunge musaraya hinhamajehe aburu veri dirulumaka ekuga ulwe fada musare dinumaki ei sarukaruge siyasatu izzat raisu jumhuriya dr muhammad muiz commission ge rais fahakurwi fadein miwani emanikufanuge wawdu fula eggota huriha civil service muwazzafunge musara bodu devwa miya ekuga agun fahakullam beenu wani public service dairaya kurim mibuni adadu gaayganaka fanara warka billion ha rufiyage hede kuremun dairuga mi adaduge bodu insattaye gaayganaka first dollars de insatta heda mi kurani alugunu menge civil service ge muwazzafunge musaraya ham yaginum ves mi hedaya ekuga rajyitunge ummidatan hunnan rajyitun beenuwa minwara khidmat dirumuge muhimmukan e rajyitunna ma bodu wegen danakama alugunu deke rajyitunge faisa libe rajyitunge officekan haziruwa komme muwazzafege faratun rajyitun edeni haluvi masakkate rajyitun edeni muhimmu kandattakan iskan denuma ekuga farwateri muwazzafe
අද රජ්‍යතුන් එදේනි ෆෙම්වරගල හිදුමතේ මී හැම යකීනුම් වෙස් අලගොණුමෙන් දිවෙහි රාජ්‍යයක මිකන් ඔයිග්ග සරුකාරුගේ සියාසතකි රජ්‍යතුන්නම් හලුවි මින්වරෙක්ග හලුවි ස්පීඩෙක්ග හිදුමත් දිනුමට්ටක ගෙන්නන් ජෙහි බදලුතක් ගෙනස් එකම්ගේ එහිතරකන් දිවෙහි සිවිල් සර්විස් ෆෝර් කොත් දිනු අදි හැම මියා එකුග ප්‍රොෆෙෂනල් මින්ගඩෙක්ග දේන්ජෙහි සර්විස් දිනුමුගා එදේම් බේනුවා එබ්බාර්දුන් දිවෙහි සිවිල් සර්විස් කොමිෂන් දිනු අලගොණ මි ෆුර්සතුග ෆාහ කොල්ලම් බේනුවා වර මුහිම් මොනකුතායින් එබොයි ස්පීඩ් හලිවාන් බජෙහි ස්පීඩ් හලුවි නුවානේ අලගොණුමෙන්ගේ මොස්සෆුන්නකි බරාබර ඔෆිහන් හාසිර නුවා මොස්සෆුන් කම් ගවනි නම මසකයි මඩු ජෙහෙන මසකතුගේ ස්පීඩ් දවවාන මියදු කුරම් හුන්නකම් මාදමාය ලස්වගෙන් හිඟා දාන නතිජා එක වෙගෙන් දානි මුල් සිවිල් සර්විස් සෙක්ටර් යා දෙන්තරේක රජ්‍යතුන්ගේ ඔයින් ඉතුබාරු ගෙල්ලිගෙන් දියුම් අලගොණුගේ හිතුම් මිහාරු රජ්‍යතුම් සිවිල් සර්විස්ගේ දායිරායක් කුරා ඉතුබාර වූරේ බොඩන් ඉතුබාරු කුරවේ ගොත අලගොණුමෙන්ගේ මසකේ බට්ටම් වාන් එබජෙහෙම් කොරප්ෂන්ගේ වාහක අලගොණුමෙන් දෙකේ මේ තා අබදු මීග මුලි ජුමුලා මයදාන බලාලාෆි කම්ගවානි නම ඩෙමොක්‍රටික් වෙට්ටෙක්ග අලගොණුමෙන් ෆදා කුරියරුම මසකේ කුරා ගවමෙක්ග අදි ඉස්සතේ රයිසු ජුම්හූරියා ගේ විෂන් නායක ගොත දෙහා 40 වන අහරු අන්නම් වායර කුරියරාෆයිවා ගවමෙන් ගොතුග අලගොණුමෙන්ගේ ගවම බට්ටම් කුරුමා අලගොණුමෙන් දිවෙහි හුරිහා රජතුම් බේනුවා කම්ගවානි නම අලගොණුමෙන්ගේ ගවම කොරප්ෂන් නක්තාලෙන් එබජෙහෙ මේ ඩෙමොක්‍රසියගේ වරබ්බොඩ සිෆයෙන් අසාසේ අදි අලගොණුමෙන්ගේ මායිවගෙන්වා ඉස්ලාම් දීන් අලගොණුමෙන්න වරබ්බොඩ ගවාලාෆවා බාරු අලාලාෆවා කමකන් අලගොණුමෙන් පුස්තතුක ෆාහක කුරම් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් කොරප්ෂන් කුම් මෙනුවි ෆයිනෑන්ෂල් කොරප්ෂන් නුහිඟාන එහෙම අලගොණුමෙන්ගේ සිවිල් සර්විස්ගේ දායරාතකුගේ හුරිහා සිවිල් සර්වෙන්ටුන්නා ඔෆිස් තවගේ මසකයක් පුරවවා පර්මනන්ට් සෙක්‍රටරි ඉන්න අදි জিম্মাদার හුරිහා වෙරින්න වෙස් අලගොණු හැම නංගනිලම් බෙන්නුවා වාහකයේකි දිවෙහි රාජ්‍යයේකි කොරප්ෂන්ගේ නොබෑ වබායින් සලාම වෙෆවා ගවමෙ ගොතුගස් බට්ටම් කුරුමට්ටක එම්මෙ බොඩු එබ්බාර්දුමේ එම්මෙ බොඩු මසකතෙන් හකීගතුක පුරවේනි තිය සිවිල් සර්වෙන්ටුන්නෂ හලුවි මසකතක අයකුගේ ප්‍රොෆෙෂනලිසම් අයකුගේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් කොරප්ෂන් අගොණුමගේ ගවමුන් නත්තාලි විජ්ජ කම්ගවනි නම රජ්‍යතුන්ගේ ෆෑසායන් අමානත්තරිවා රජ්‍යතුන්ගේ ෆෑසායින් එම්මෙ එකශීගෙන් වා හිදමතේ දෙම් බේනුවා රජ්‍යතුන්ගේ ෆයිසායින් ඒ රජ්‍යතුම් හිංගබ ජෙහි ෆදා හිදමතේ දෙවේ ෆදා ඔෆිස් තකකන් අලගොණුමෙන්ගේ ඔෆිස් ත ඉරාදපුර වියාම බදලුවගෙන් දාන නතිජායක වෙගෙන් දානි රජ්‍යතුන් එදේ ෆදා සිටිසන් සෙන්ට්‍රික් සර්විස් තකේ සර්විස්සේ අලගොණුමෙන්ගේ ඔෆිස් තකුන් ලිබිගෙන් දියු කිතම් මේ මොසෆුන් ගිනවිකම් ගාවියස්මේ කිතම්මේ බොඩු හේදයේ රජතුන්ගේ ටැක්ස් ෆයිසායින් සිවිල් සර්වෙන්ට් නකරවුණු කම් ගාවියස්මේ කිතම්මේ රීති ඔෆිහෙග අගුණන් තිබිකම් ගාවියස්මේ රජතුන්ගේ හිංහම ජෙහුන් එකම නුලිබේ කම් ගවනි නම එයි සියාසත් එකුලවාලා මිහුන්නුම් ෆෙෂිගෙන් ගොස් එම්මේ ආදාගේ මොස්සෆා හිසාබන් අගුණන් විස්නාලෙන් ජෙහෙකම කොන් කහල බදරු තකෙත්තෝ ගෙන්නම් වී රජතුන්ගේ හිංහම ජෙහුම කොන් කහල බදරු තකෙ ගෙන්තෝ ගෙන්නම් වී රජ්‍යතුන් එදේ ෆදා අවස්මිනගේ හිදමත් දිනුමා කොන් කහලා බදරු තකෙත්තෝ අලුගුණුමෙන් ගෙන්නම් වී අලුගුණුමෙන් ඔෆිස් තවගේ තෙරෙයින් එකුලවාලා සියාසත්තක ඒ සියාසත්තවගේ මච්ච සිවිල් සර්වෙන්ට් පුරා මසක්කතුන් රජ්‍යතුන් සීදා ඉහුසාස් කරවේ ෆදා රජ්‍යතුන් සීදා බදලෙන් අන්නානේ ෆදා හිදමත් තකෙ දිනුමට්ටක අලුගුණුමෙන් කරවේනි කොන් කන්තකෙත්තෝ मी कंतत्तकं अगुणं हकीकतुगे विस्नालाफिकं गवनी नम अगुण दन्नवाला हिवनी राज्यतुम बेणु वाफदा सिटीजन सेंट्रिक ए राज्यतु मीहा एगे मेदुग बहट्टाගෙන් විදරස් කුරවේ මසකෙක් කුරවේ අමලු කුරවේ कंतत्तකේ ඉරාද කුරවියාමු सरकारගේ මිනිස්ට්‍රි තකුගේ වෙස් අදි සිවිල් සර්විස්ගේ මොස්සෆුම් හිමනේ හුරිහා ඔෆිස් තකුගේ වෙස් ඉම්නෙගෙන් දානි අගුණග වාහක මා දිගු කුරාක ගස්තෙන් නුකුරම් එහෙන් නම වෙස් අලගොන් හම එම්මේ ෆහු වාහකියා දීමුගේ කුරින් හම අගොන් තකුරාරකෝ ඉස්සතේ රයිසු ජම්හූරියාය මි ෆුර්සතුගා ශුකු දන්නවාලම් බේනුම් මොස්සෆුන්ගේ මුසාර එකෙන්ජෙන්නුම් මොල්ඩස් 2.0 එකි
මි දෙන්න විපද රාජ්‍යයක මි දෙන්න විපද حالتක දෙවි රාජ්‍ය බට්ටම් කුරුමට්ටක අගුන් මෙන් රයිස් ජුම්හූරියා ෆට්ටවෆෙවා වර ખાસ ඉනිෂියටිව් අගුන් මෙන් උම්මීදු මි කුරානි මි ආහාරුගේ ෆහතා මෙන් ආහාරුගේ කුරී කොල්ගා මි 2.0 ගේ වර්ගින මසකත්තකේ රජතුන්නා හමය නිවුලා ලෙවි ඒගේ හිෆසෙහකන් ඉරාද පුරවි යාමු රජතුන්නා ලෙවිගෙන් තාන මිෆද කොන්ෆරන්ස් එක රාජ්‍යයේ එකි කංකොල්තකුම් එකි රඩ්ඩෂුම් එකි ඔෆිස් තකුම් හම් යගිනුම් වෙස් මොස්සෆුම් වඩාගෙන් පේපර් තන් හොෂහලුවාන් ඔෆිස් ඔෆිහුගේ ඉස් වෙරින් පේපර් තන් හොෂහලුවාන් එකමක අල්ගොන මෙන් අසුම් ආලා කුරන් ජේ කන්තත්තකෙන් ඒ බහුරිමේ මිෆද කොන්ෆරන්ස් නෙමිගෙන් තායිරුග කොන් කමකත්තෝ අල්ගොන මෙන් අසුම් ආලා කුරන් වි එම්මෙ මුහිම්ම කමකි රජ්‍යතුන් එදේෆද රජ්‍යතුන් බේනුම් වාෆද සිටිසන් සෙන්ට්‍රික් සර්විස් තෙ දිනුමුගේ අසුම් අල්ගොන මෙන් ආලා කුරන් වි අදි හැම යා එකුග අල්ගොන මෙන් ආලා කුරන් වි අල්ගොන මෙන් සිවිල් සර්විස් මුල් උෆෙදි ෆොයි මෆූමා මක්සදා අදි ඒගේ බේනුමකි අල්ගොන මෙන්ගේ රජ්‍යතුන් හිදමයි කුරුන්කම් මි කන් අල්ගොන මෙන් හිත ගෙනස් වි කම් ගවනි නම අල්ගොන මෙන්ගේ කොම්මේ සිවිල් සර්වෙන්ට් එකගේ හිතන් අල්ගොන මෙන් මිකම් හගීගී මානායක ගබූලු කුරවේ ෆද මින්වරකන් අල්ගොන මෙන්න ෆෝර්කොත් දෙවිජ්ජ කම් ගවනි නම තෙදෙම්මේ ඒ සිවිල් සර්වෙන්ට් තෙදවරි වානු ඒ සිවිල් සර්වෙන්ට් ගෛරු ගානුනි අමුරක තබයි නුවානු ඒ සිවිල් සර්වෙන්ට්ගේ මසක්කතුගේ එම්මෙ මුහිම්මු අසාස්කම්ගේ ඒ සිවිල් සර්වෙන්ට් බලානි ඒ සිවිල් සර්වෙන්ට් හිමෙනේ මොස්සසයින් දෙන්ජේ හිදමතුගේ ෆෙම්බර් මත පුරම අල්ගොනගේ දුවායකි අල්ගොන මෙන්නකි මිෆද විස්නුමකුම් විස්නා සිවිල් සර්විස්ගේ ෆෙම්බර් මතිකුරු මට්ටක තා අබද මසකේ කුරා බයකම් ගවුම් අදි හම යගිනුම් වෙස් මි ෆුර්සතුග අල්ගොන හම දන්නවලම් බෙන්නුවනි ඉසත් රයිස් ජුම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිසුගේ සරකාරු අදි එමනි කුෆානුගේ මුලි ටීම් ඔන්නානි මිදෙන්නවි කොතෂේ එකමුග අල්ගොන මෙන් දෙමිති බේන වාහක දන්නවම් අදිවස් එෆහරු කොන්ෆරන්ස්ගේ බෑවරින්න මරහබා දන්නවම් කමිෂන්ගේ හොරිහා මෙම්බරුන් නවස් මරහබා දන්නවම් තිබේ ෆුන්ති කුරවා මසක්කතා අදි සිවිල් සර්විස්ගේ හොරිහා මොzzෆු මිකුරා මසක්කතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බරකයිල වුන්ති දුආ කරා අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි शुक्रिया शरफर मेहमान Thank you, Chief Guest. मिया हिसाबुं गौमी सलामं हुरिहा हाजिरीन तेदुए वडागतुं एदिं I now kindly request all attendees to rise for the national anthem. सिविल सर्विस कॉन्फ्रेंस देहा 26 हुलूम के रस्मियात मिनी मुनी आदिवासी फहरु मी रस्मियात शरफेरी को देवु मटका डॉक्टर इस्मा को देवी कमटका डॉक्टर इस्मा शफी व बारंग हास शुक्रिया रद्द कुरंग आदि कॉन्फ्रेंस के एमहा बैवरिना कामयाब कॉन्फ्रेंस कंगे दें तेबे फ्लुम मी रस्मियात का बैवरी वडागिंग कमी अलगुन में नलिबुनु वारा बोडु उफलका शरफे
එම්මෙහා බේෆුරනා බාජවරි උෆාවරි දුවහකන් යෙදෙන් ශුක්‍රියා වස්සලාම අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ්. The opening ceremony of the Civil Service Conference 2026 has now concluded. We extend our sincere appreciation to Honorable Minister Dr. Ismail Shafii for gracing the ceremony. We also thank all conference participants for their presence. We wish everyone a very successful conference and a pleasant day. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.